Dakle, 19.7.2026. Evo, prognoza Estafexa izgleda ovako. Imamo level 2 za gorske krajeve, veći dio središnje i sjeverozapadne Hrvatske, te južni dio Slavonije. Modeli prognoziraju frontalni sustav koji se već i vidi na radaru u Austriji i on će se popodne ili navečer spustiti do naših krajeva. Po mom mišljenju to danas nije najbolja opcija za hvatanje zbog brzog spuštanja fronte, ali modeli daju potencijalno bolju drugu opciju za hvatanje oluja i to malo ranije, poslijepodne, prije dolaska fronte. Po njima trebalo bi doći do razvoja oluja na ovom području jugoistočne Slovenije negdje iza 15 sati i ako bude sreće, ta oluja bi onda došla negdje do Karlovca. A s obzirom na današnje jako smicanje, to bi vjerojatno bila Superčelija, tako da idem prema Karlovcu, evo to mi je za danas ciljano područje. Sati je točno 3 sata, evo me na Lučkom, malo je gužva jer je nedjelja, pa idu ljudi prema moru. Uglavnom, mi idemo hvatat oluje, nadam se da će nešto biti. U Sloveniji je već nastao jedan oblak. Tamo smo za nekih pola sata, 35 minuta. Ok, evo me u Karlovcu, sati je, nemam pojma, sati je 15.33. Ovo je naša oluja. Ima ovaj nakovanj koji se raširio. To je bio ovaj prvi jedan impuls updrafta ranije dok sam se vozio i sad kreće ovaj drugi updraft ili uzlazna struja se dizat prema gore. Izgleda vrlo dobro. A ovo tu je baza koja se malo slabo vidi sad jer je još daleko. Uglavnom definitivno ima taj superčelijski izgled, ono na početku razvitka Superčelije, gdje imamo ovu tu bazu praktički bez oborina ispod, a onda oborine su ovdje desno već zabačene od vjetra. Kažem, imate nekakve impulse, prvo krene naglo, pa onda oblak ojača zbog tog, pa onda malo oslabi. Sad mi se čini kao da kreće ponovno dosta jači updraft u zrak, pa ćemo vidjeti da li će se moći bolje i duže održati. A ako se uspije održati, taman negdje ovdje prema Karlovcu bi trebao biti smjer kretanja. Iza te prve oluje ima i ova dolje, ova druga u daljini sam malo. I ta oluja, ta je sad čak i jača još od ove. A kako to sve skupa izgleda na radaru, evo ovako, ja sam tu dolje. Ovo je prva ova oluja. Bila i ona došla do 60 dBz-a, sad je 50, ali vjerujem da će u sljedećem biti jače. I ovo kamo u kutu je ova druga iza nje. Naravno, trenutno nas zanima ova prva, da vidimo šta će s njom biti. Da, evo, nakon 10 minuta kasnije, taj novi updraft je sad detektiran na radaru. Sad je znatno jača oluja, ide do 63 dBz-a. Evo 16 sati 3 minute, malo se približila oluja, čuje se grmljavina odavdje, ali ono što je najbitnije, evo imamo i potvrdu da se radi o Superčeliji. Kao što vidite, ovdje je ova baza, iznad nje ide gore updraft, a s ove desne strane od baze padaju oborine koje su zbog smicanja vjetra zanešene desno od updrafta. Lijepo sad u zadnje vrijeme malo dolje ispod baze imamo i ovaj tu kao lowering, odnosno ovi fraktusi su se pokazali gdje može nastati wall cloud ako ima dovoljno vlage u donjim slojevima. Sad je negdje 4:20, evo primaknula se oluja, to jest Superčelija. Tu i tamo koja munja isto izleti,
i sad je počelo češće i grmit. Tako da lijepo izgleda. Onako poprilično LP ili low precipitation, pa se onda vidi dosta ovoga, skoro pa cijeli updraft. Nema toliko puno oborina, ali mislim da se primijete ovdje iza baze bjelkaste zavjese, tako da definitivno ima i tuče u sebi. Mislim da je procjena trenutno negdje oko 2 ili 3 cm u promjeru, dakle do veličine oraha. Polako se pomiče više prema istoku, jugoistoku, a onda ćemo za dalje vidjeti. Kasnije trebalo bi biti još oluja koje će doći. – 16:40 je. Superćelija mi se sad skroz približila. Jedino što nedostaje je pravi wall cloud koji bi bio ovdje ovako ispod baze i dolje onda kao niže. To je jedina karakteristika superćelije koja trenutno nedostaje, a mislim da je to zbog možda manjka vlage u ovim nižim slovima. Evo, ovo je trenutna situacija na radaru, ovo je slika od 16:35. Dakle, ja sam tu i superćelija je točno pokraj mene. Uglavnom da, ovo je trenutna neka projicirana putanja, dakle proći će pokraj mene. Razmišljao sam da li da idem ovom tu cestom istočno od Karlovca prema Pokupskom, a bi onda došao taman u putanju njezinu, tako da mislim da ću ju sad pustiti jednostavno da prođe pokraj mene, a onda ćemo dalje vidjeti šta ćemo. Čini mi se da je to od ove oluje. Prestalo je grmit i updraft se smanjio. A sad dalje ćemo vidjeti što ćemo sad. Evo, ovo je pogled opet gore prema sjeverozapadu. Praktički isto područje gdje je nastala ova prva oluja. Ima par lijepih uzlaznih tornjeva, opet u Sloveniji. Čak ću možda onda još i ostati malo ovdje ili eventualno se pomaknuti malo istočnije. Malo je problem što je jako velika gužva na autocesti Karlovac-Zagreb u smjeru Zagreba. Vrijeme je 17:15. Evo, ovo je superćelija sa stražnje strane koja je prošla pokraj. Sad je otišla tamo u Pokuplje. Lijepa scena u svakom slučaju. Još ima dolje ovu lijepu dugu. I sad, s druge strane, imamo novu oluju koja je nastala sjeverno opet od mene. Nisam se pomaknuo doslovno ni metra. Vidio sam da nastaje ova nova oluja. Sad je i ona tu, toranj je već otišao visoko u zrak. Iz nje se isto čuje grmljavina, vidi se baza. Tu, ne znam koliko točno na mobitelu, ali ne znam, evo, to mi je sad trenutno fokus. Vidjet ću kud će ta točno krenut. Evo, kratki update, ovo je ova druga oluja koja je došla. I definitivno i ona sad superćelija. Evo, vidi se ovdje baza, ima malo čak i lowering. Updraft je odletio gore u zrak. Tako da u biti idemo se malo pomaknuti istočnije prema Kupčini. Ok, znači sad je 17:32. Ipak mala promjena plana. Ovo je ta sad nova oluja ispred nas. Prvo sam se fokusirao na ovaj tu dio, jeli? Na ovaj tu dio. Ali sad je počela jačati sa ove južne strane. Evo vidite, ovdje se baza nova stvorila i iznad nje ova uzlazna struja updraft izgleda baš dosta jako. Onako kao da su spojena dva updrafta. Ovaj tu jači dio 62 dBz-a gdje ima puno ovih munja. Jeli, to je ovaj tu dio. Ali sad je pokraj njega nastalo ovo tu. I to je ovaj tu lijevi dio sa ovim updraftom. Tako da, ako ja sad odem tu istočnije, mislio sam doći do ovdje, evo negdje, tu imam dobar pogled, onda bi me moglo poklopiti ovo.
a to nemam kud dalje pratiti ovuda. Tako da zapravo sam ostao ovdje. Da ćemo još pričekati i vidjeti šta će biti s tim. Možda i ovo sad još, ovaj južni kraj ako još dodatno ojača, čini mi se da jača po izgledu. Ovdje sad stalno munje udaraju. Uglavnom vidjet ćemo. Evo, približava se ova oluja. Snimam s jednim mobitelom, snimam s drugim mobitelom. Mala kamera u autu. Zanimljivo izgleda ova oluja. Sad se dvije baze spojile u jednu. Ovo je ova druga koju sam mislio da će ojačat. I ojačala je. Tako da možda čak i bolje da se nisam zapravo pomicao. Jer sada sam otišao, sad bi morao bježati nazad. Ovdje je zanimljiv ovaj dio baze. I frcaju munje. Evo, trenutna situacija na radaru, a sam i dalje dakle tu kod Karlovca. Ovo je ta sad velika oluja ispred nas koju snimam, počinje izgledati sve bolje i bolje. Odjednom su počeli nastajati ovi fraktusi ispred i sad će vjerojatno nastati ono lijepa neka baza ili wall cloud ili nešto od toga. Problem je meni, išao bi ja ispred toga, mogu ići ovom cestom dalje tu prema istoku, ali problem je što će ovo tu vrlo brzo prijeći tu cestu i šta onda? Kud dalje ovdje? Ceste su male, krivudave, ne može se brzo doći nigdje, puno je brda, pitanje je isto ovoga pogleda. Kažem, inače bi ja išao sad, već krenuo ispred nje i držao korak sa njom, da ostanem ispred nje, ali da, problem je teren i ceste za praćenje. 17:54, prolazi i ova pokraj nas. A ovako izgleda Super ćelija sa stražnje strane. Znači, inače je baza ono s lijeve strane kad nam prilazi, a oborine su desno, a onda kad vas prođe, onda je obrnuto. Onda je baza desno i naravno evo, ovo tu sve je baza i vjerujem da sad baš dobro izgleda s prednje strane. A oborine su s lijeve strane. I to je ovo tu, jeli. Ok, sad je 6 sati i 8 minuta. Dakle, ovo je ova sad velika oluja, 65 dBz-a, koja je prošla evo, druga po redu pokraj mene. A sad ćemo krenuti polako prema ovima gore, sjeverozapadno i sjeverno od Zagreba. Ove oluje gore, one sve nastaju na fronti, koja se spušta i vidim da je fronta došla već, mislim da je čak prošla već Krapinu. Tako da sad ćemo krenuti iza ove oluje, da vidimo da li možemo šta ugrabiti još od tih oluja. Mada mi se za sad čine da one sve, da ih ova fronta prolazi sve prije njih, pa onda da ojačaju, nastanu na fronti, ali onda brzo i oslabe jer ih fronta prođe. Zato su ove prednje najbolje. Ali kad već ne možemo pratiti ovu, probat ćemo onda ove tu. Uglavnom vidjet ćemo. Sad je 6:42, krenuo sam prema Zagrebu, mislio sam da ću možda stići prije fronte pa vidjeti još kakva će oluja biti na samoj fronti, ali ajmo redom. Dakle, ovo tu je ova druga Super ćelija koju smo dočekali isto kod Karlovca i ona je prošla ovako i sad ide ovak nekak dolje u ova brda Banovine tamo kod Gline i to nema nikakve šanse da bi to stiglo biti ispred toga, tako da dobro da sam odustao na vrijeme. Pogledao sam na satelitu i fronta jako brzo juri prema jugu i fronta je u biti već položena ovako u smislu i spušta se direkt ovak prema dolje i već je prošla Zagreb i sad ovdje nad Samoborskim gorjem
nastaju dodatni CB-ovi na toj fronti. Ali fronta jako brzo nadire i u biti fronta je već vidljiva. A to je ovaj shelf cloud koji se proteže skroz od istoka prema zapadu. Tako da nema mi smisla ovoga ništa sad jurit, nešto ispred toga, evo to će doći doslovno valjda za 15 minuta. Tako da pričekat ćemo tu, evo možda se još malo taj shelf bolje razvije, pa će možda biti fora za slikata, a dalje ispod shelfa vjerujem da neće biti niš posebno zanimljivo jer oluje su u hladnom zraku, tako da ono eventualno munje i to, ali što se tiče strukture, to je to. Ništa, eto, kak ste vidjeli u timelapsu, ništa na kraju od shelfa baš. Evo, fronta je stigla. To je točno ovo tu. Što sad prelazi preko. To je to. Dalje je oblačno. Ima još grbljenskih pljuskova tu i tamo. Iza fronte, jeli, koji su nastali potaknuti frontom. Ali nemam sad ništa konkretno meni tu sad za hvatanje. Kažem, eventualno ima koja munja i to, ali glavno je iza nas. A to glavno je bila ova druga super ćelija koja je evo otišla tamo daleko na jugoistok. Mislim da će to biti to. Tako da do sljedećeg chasea, pozdrav!